guhitamo icyiza Alimpa cyane mwanadamu ikibi. uamuzi wa kuchagua kizuri au kibaya. Ikindi nacho Kingine, Imana yahaye ububasha umuntu Mungu alimupa uwezo mwanadamu bwo gushima wa kupenda, uwo bobana, wa kufurahia mwenye wanaweza kukaa pamoja. Urashobora gusaba Imana ikagufasha, unaweza kumuomba Mungu akusaidie, mugabo ni wowe ufise uburenganzira, lakini ni wewe una maamuzi. Adamu yavuze ngo nico gituma umuntu azosiga se na nyina. Adamu alisema hivi, ndiyo maana mwanadamu ataacha baba yake na mama yake, wakabana n'umugore wiwe, akaishi na mke wake, bose bakaba umwe, wote wawe mtu mmoja. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Imana itanga ububasha nubwo ko yamuremye umuntu imuha ibintu byinshi. Mungu anapana uwezo, ni kusema hivi, Mungu alimpa mwanadamu vitu vingi. Ibyo nibike mu byo nkubwiye. Hayo ni mambo machache na waambia. Mu byabaye mu by'Imana yahaye umwana w'umuntu, ibyo nibikenya. Katika mambo Mungu alimpa mwanadamu, hayo ni machache na waelezea. Cha tano, yamuhaye ububasha bwo kuganza. Alimupa uwezo wa kuhukumu. Buriya ibintu byose nitwe tubiganza. Vitu vyote sisi ndio tunavihukumu. Nitwe tuganza imiyaga. Sisi ndio tunahukumu bahari. Tukaganza ivu. Sisi ndio tunahukumu majivu. Tukarikoramo amatelefone, tunatengeneza matelefone kutoka majivu. Ibintu by'ubuhinga bigezweho. Tuna mambo ya teknolojia yote tunayofanya kutoka majivu. Imana w'umuntu ububasha bwo kuganza. Mungu alimupa mwanadamu uwezo wa kuhukumu. Reka nkubwire rero kwizera kwa Adamu. Acha niwaambie sasa imani ya Adamu. Hagera igihe Imana isinziriza Adamu. Siku moja Mungu akamusinziriza Adamu. Imbere yo kumusinziriza yamuhaye ububasha bwo guha amazina ibintu byose. Kabla ya kumusinziriza Mungu alimupa uwezo wa kutaja izina, niko chiswe kugeza uno munsi. Kila chochote chenye Adamu alitaja jina kinaitwa hivyo mpaka leo. Adamu Imana iramusinziriza. Adamu Mungu akamusinziriza. Biblia ivuga ngo imusinziriza ubutikoma. Biblia inasema Mungu akamulaza bila kuamuka. Amaze gusinzira, wakati alipolala, Imana imukuramo urubavu. Mungu akamutosha mbavu moja, ikihomekaho inyama, ikatia mahali pale nyama, ikifabrika, ikatengeneza akaproduit fini, ikatengeneza ka kitu fulani kari très belle keza, ka kitu kazuri. Nimba wicaye n'umumama canke kama unakaa na mwanamke au mama, mwambie hivi uko mzuri. Papa bicaranye pole sana. Papa wenye wanakaa pamoja pole sana. Mubwiye turi mwiza di. Mwambie hivi uko mzuri. Nabwiye ikindi gihe papa na mama bariko baraharira. Siku moja wa papa na wa mama walikuwa wanabishana. Papa abwira mama ngo baba wakawaambia wa mama hivi, ati nitwe turi abantu ko Imana yaremye umuntu. Eti sisi ndio tuko wanadamu. Ama Eva imukura mu muntu. Alafu Eva ikamutosha ndani ya mwanadamu. Nyinyi hamuko wanadamu. Nyinyi mlitoka katika mtu. Abadamu n'abatoya. Wa mama wakasema hivi, maze kubarema mwebwe. Wakati mliko Mungu aliwaumba nyinyi. Yabonye ko tabikoze neza ngo bijyo. Aiona hivi kwamba hakuwa kufanya vizuri. Ikachukua ikatengeneza kitu kingine kazuri. Abadamu ari beza kuruta. Ndio maana sisi wa mama tuko wazuri kushinda wanaume. Na nzi ngiye abahara wa mama ngaba alikuwa bavuga amen. Kama kungekuwa wa mama hapa wangesema Adamu rero. Adamu sasa amaze gusinzira. Wakati alipolala. Imana imaze kumukuramo. Wakati Mungu alimutoa yagufa. Alimutosha ile mafupa. Alimutosha ule ubavu. Akatengeneza mwa ule ubavu Eva. Adamu ataravugishwa. Adamu akasema. Mukwizera. Katika imani. Uzimamu. Unajua? Biblia ivuga ngo Adamu yarasinziriye. Biblia inasema hivi, Adamu alikuwa amelala. Yavuze ngo. Alisema hivi. Mukwizera. Katika imani. Akanakara ko mu mara yangu. Huyo ni mfupa wa mifupa yangu. Ni igufa ryo mu magufa yangu. Huyo ni mfupa wa mifupa yangu. Harwara abimubwiye. Kuna mwenye alimwambia haya. Nyabimugishijwe mu kwizera. Salibisema kwa imani. Ngo aya akanakara ko mu mara yangu. Aya na magufa ni igufa ryo mu magufa yangu. Hii ni mfupa wa mifupa yangu. Yaramaze gutanga amazina kuri chimpanze, kuri alikuwa alishatoa majina katika vitu vingine. Ikinyogoto, sinzi n'ibindi. Na vingine hivi. Atavuga ati wewe huyu. Akasema hivi, wewe yitwa Eva. Wewe ni Eva. Mukwizera
aravugishwa. Akasema. Uko niko kwizera kwa Adamu. Hiyo ndio imani ya Adamu. Kwizera kwa Adamu ni kuvugishwa. Imani ya Adamu ni kutabiri. Kandi kuvugishwa bitarinda kwinjira mu ndimi. Na tena kutabiri kwenye sio kuanzia katika maruga. Ngomba kuno musi ko ari umuhizi wa mbere duhereyeko. Ninataka kwa sababu leo ni siku ya kwanza ya umuhizi wa kuvugishwa. Ni shujaa wa kutabiri. Ni shujaa wa kutabiri. Ngomba ko kuri no mugoroba tuvugishwa. Ninataka katika jioni ya leo tutabiri. Hallelujah. Hallelujah. Ngomba ko kuri no mugoroba dutangura kuvugishwa. Ninataka katika jioni ya leo tutabiri. Adamu yaravugishijwe. Adamu alitabiri. Wakanakara ko mu mare yanje. Akasema huyu ni mfupa wa mifupa yangu. Huyu ni mfupa wa mifupa yangu. Kada maze kuvugisha byari byo. Na tena wakati alipomaliza kusema hayo alikuwa ni ukweli. Tangura kuvugishwa nawe. Anza kutabiri sasa. Utingwara na bwizonyica. Gonjwa hili halitanifanya kitu. Ubu bukene nibuzonsubiza inyuma. Huyu ukosefu hautanirudisha nyuma. Ubura mahera y'inzu nibizotuma banyirukana. Kukosa pesa ya nyumba hawatanifukuza. Ubura mahera y'ishure nibizotuma kukosa pesa ya masomo sintashindwa katika masomo. Kutavyumva. Mbona hauyasikii hayo? Kubura mahera nibizotuma ntarongora. Kukosa pesa haitanisababisha niishi vibaya. Kazi nibizotuma mbaho nabi. Kukosa kazi haitasababisha niishi vibaya. Kubura impuzu z'igiciro nibizotuma ntapendeza. Kukosa nguo za samani haitanisababisha nikose kupendeza. Kuzana maguru kuri eglise nibizotuma ntashika. Kuja katika kanisa na miguu haitasababisha nikose kupita. No, tangura kuvugishwa. Anza sasa kutabiri. Tangura kuvugishwa. Anza sasa kutabiri. Change nugira ivyo uvugishwa. Change nugira ivyo uvugishwa. Au hauna ya kutabiri. Anza tabiri sasa. Unasubiri nini? Tangura kuvugishwa leo. Anza tabiri sasa. Vugishwa ku buzima bwawe. Anza tabiri katika maisha yako. Vugishwa ku banuzi. Anza tabiri sasa kwa watu wenye unajua. Si umtabiria yule ambaye mnakaa pamoja. Anza tabiria wewe mnakaa pamoja. Anza mtabiria sasa. Hallelujah. Hallelujah. Mwambie ati uyu mwaka ntuzohera utabona inyishu yawe. Mwambie mwaka huyu hautaisha kabla haujaona jibu lake. Uyu mwaka ni mwaka wa kuona ubwiza bw'Imana. Huyu ni mwaka wa kuona utukufu wa Mungu. Uyu mwaka ni mwaka wawe ni bari umusoro mubwire wa mariage wona geze. Mwambie kijana kama ni kijana huyu ni mwaka wa kufanya harusi. Ungati ni mwaka wa mariage. Mwambie kama ni binti huyu ni mwaka wa kufanya harusi. Anza sasa kutabiri. Ukwizera kwa Adamu. Hiyo ndio imani ya Adamu. Anza sasa tabiri sasa. Tangura kumuha amazina. Anza kumupa jina sasa. Uziko aba papa. Unajua kuna batarigera bavugishirizwa abadamu babo. Wenye bado hawajatabiria wake zao. Wapire nakapoeme na gatonya basi. Wawaimbia hata kapoeme kadogo basi. Uziko aba mama. Kuna wamama bataravugishiriza ku bagabo. Wenye hawajatabiri juu ya waume zao. Ataramubwira nakapoeme na gatonya. Hajamuimbia hata siku moja kawimbo. Uziko aba papa. Unajua kuna wababa. Atarakompoza n'indirimbo ku mudamu wiwe. Mwenye bado hajaunda ataka wimbo ujili ya mke wake. Gishwa kunzu yako. Uanze kutabiri juu ya nyumba yako. Amen. Amen. Inzu yawe irava. Nyumba yako inafuja. Na mwaka unaisha. Haujatabiria nyumba yako. Haujatabiria nyumba yako. Nuravugishiriza inzu yako. Haujatabiria nyumba yako. Nuravugishiriza business yako. Haujatabiria business yako. Nuravugishwa akazi kako. Haujatabiria kazi yako. Nuravugishiriza amagara yawe. Haujatabiria afya yako. Utangure kuvugishwa ku buzima bwawe. Uanze kutabiri juu ya maisha yako. Utangure kuvugishwa ku bikorwa byawe. Uanze kutabiri juu ya kazi zako. Utangure kuvugishwa ku kazi kako. Uanze kutabiri katika kazi yako. Kuvugishwa ku bindi byose by'ubuzima bwawe. Uanze kutabiri katika mambo yote ya maisha yako. Bose tuvuze kwizera kwa Adamu. Leo tunasema juu ya imani ya Adamu. Kweli Imana yamuhaye n'ububasha. Kwa nini Mungu alimupa hata uwezo? Kweli Imana yamuhaye n'ububasha yamuhaye n'ibindi yahaye umwana w'umuntu. Kwani alimupa uwezo. Nico gituma ashoboye kuvugishwa. Ndio sababu anaweza kutabiri. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ko abagwayi bakira mu izina rya Yesu. Ko bafise ibibazo bihera mu izina rya Yesu. Abafise intambara mu miryango ko zihera mu izina rya Yesu. Abafise ingorane mu kazi ko zihera mu izina rya Yesu. Abafise ingorane muri business zabo ko zihera mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu ndahamagaza ubushobozi bw'ijuru ko bwinjire muri no sale
ngo buhagarike imigambi yose ya Satani, haboneke ubushobozi bw'Imana, haboneke imbaraga z'Imana, haboneke kuganza kw'Imana, haboneke gukora kw'Imana katika jina la Yesu. Nduguruje amamariage mu izina rya Yesu. Nduguruje inda zitabyara kugira ngo zibyare mu izina rya Yesu. Nduguruje imibano myiza mu ngo abubakanye batabanye neza mu izina rya Yesu. Ndahamagaje urukundo muri famiye katika jina la Yesu. Ubushobozi bw'Imana bwinjire, ubushobozi bw'Imana bugaragare, imbaraga z'Imana ziboneke, bimenyekane kuri Imana, Mana nzima, Mana ukomeye, Mana uhambaye, niwigaragaze. Woba wifuza ubutumwa bwiza dushikirizwa na Pasteur Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 79 57 14 29. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi. Ni mu Kigobe hafi ya Hôpital Militaire haruguru gato ya Mutoyi aharabana naho bita kwa Gerard.